For generations, energy poverty has been a challenge for millions in Ethiopia. Families relied on firewood and kerosene, costly, inefficient, and harmful. But through the REACT SSA program, a new era of clean energy is emerging, bringing hope, health, and economic opportunities to communities across the nation. እኔ ስሜ ተዘራ ከበደ በቀለ እባላለሁ የፒስ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ እጅግ በርካታ የሆኑ የአገልግሎት አድማሶች አሉ በዚህ በሶላር ሎን ድሮ ቁጠባ ብድር ይሄንን ብቻ ነበር የምንሰጠው ዛሬ ደግሞ ደንበኞቻችን የሶላር ሎን ሲያገኙ ብርሃን ቤታችን ይዛችሁልን መጣችሁ ነው የሚሉን አኒ መቃን ኮአዴ ቀለማ መልሴን ጀደማ ጅራታ አና ቅምብቢት እዶን ጅሬኛ ኮቲ ገንደ ዳሎታ ሱኪ ጀደማ ገሬን አዳ ጎራ ቀሎ ጀደማ ኤሮ ዱራ ሰን ኬሰቲ ቆቹዳፍ ባየ ዲበጆሊ ወረ ዱራ በረታኒ ፊጠን ካነ ይቹዳ አማ ኩዳለማ ካን ፊጤ ቀባ ሰዓቲ ሰኒቲ ሶራሊን ኩን በበልዲናን እንጅሩ ይቹዳ ኩራዚዳ ኩራዚ ሱን ኢትያኔ ጋዚዮ ክሌትራ ሻን ኦክሌትራ ኩዳዮ መና ቀባኔ መሌተ ሰዳምተ ተይታነን ዋን ምን አን መሌትኛኑን እንቀብኖ ይቹዳ ዳሙ ሰንቡለ መሌ መቃንኮ ተዋብጅ ገመዳቲ አንገሩ ተችምኒ ኪያ ዳሎታፍ ሱከን ተባላ አንድ ቁጥር ይዳ ዳሎታ ከጨይ ገሩ ዳኢማ አፍር ዲራ አፍር ድበርቲ ተከን ቀባ akkamitti guddisa kan ture gaazidhaan tacannayne taxabbamneeti turre argeenye ukkasi amma immoo soolaarii kana fudhanne soolaariin kun nu fayyade baay'etti xiqimii baay'ee na argisiise garuu gizeen ijoollee daa'ima tamaarsisaa jiru daa'ima hurraa tamaarsisaa yoon jiru gaazidhaanis baratan Through innovation, investment, and inclusion, Africa Enterprise Challenge Fund is empowering businesses, communities, and individuals. And as Ethiopia embraces clean energy, it paves the way for a future where opportunity shines for all. በእውነት African Enterprise Challenge Fund AECF ለፒስ በከፍተኛ ሁኔታ እኛን ከነበርንበት ወደ ተሻለ ሁኔታ እንድንዘረጋ አድርጎናል አብረን የቀረጽነው ፕሮጀክት በከፍተኛ ሁኔታ የተሻለ ወደ ተሻለ ሁኔታ እንድንራመድ አድርጎናል በተለይም ደግሞ AECF ለኛ በሰጠን እገዛ የሪስክ ማኔጅመንት እክሎችን እንዴት አድርገን ማኔጅ እንደምናደርግ ከነሱ ጋራ እየተነጋገርን በመስራታችን ለችግሮቻችንና ለእክሎቻችን የተሻሉ መፍትሄዎችን ለመፈለግ አስችሎናል ትልቁ ነገር እኛ የምንሰራው ስራ ብድር ብቻም ሳይሆን የቁጠባ ማሰባሰብ ስራ እንሰራለን በዚሁ በአራት ክልሎች በኦሮሚያ በደቡብ በሴንትራል ደቡብና በሲዳማ ላይ የዚህን የፔጎ ሲስተም ዘርግተን በመንሰራበት ጊዜ ቁጠባም እናሰባስባለን የብድር አሰጣጣችን ደግሞ አፎርደብል የሆነ ለህብረተሰቡ ተስማሚ የሆነ ራሳቸው ደንበኞቻችን የሚወስኑበት ለነሱ የተስማማ የብድር ፕሮግራም ይዘን ነው የመጣነው ይሄም የሪፔይመንቱ የመክፈሉ ሁኔታ ለደንበኞቻችን ተስማሚ በሆነ መንገድ የተቀረጸ ነው ወለዱም እንደዚሁ ከሌሎቹ እጅግ በተሻለ አፎርድ በሚያደርጉት መንገድ የቀረበ ነው ጋዝዳንስ በረታኒ ባትሪ ግርግዳትንስ በረታን ዳእምቲቲ isa kecha baye tanan harra ifatti baye kana hunda arge alamin arge amma foli na jalatti lalani nu jalatti warra fudate kana jalatti lalani wanna basan basani solari kana abban hundu
fudhatee wal qixxaa'uu qaban jedhaan akka garaa kootiiti. Ammatti garuu soolaariin kun erga dhufee xiqqoo turee jira kun lammaffaa kiyyaanii of fudhadhu. Baay'ee fooyya'insa qaba. Sa'aatii barbaanne kaanee hojii sun hojjetannoo jenne akkuma ibsaasanii ibsannee kaanaa. Sa'aatii barbaanne akka barbaanne yoo goone ammatti rakkoo hin qabnu jechuudha. Kanaaf ani baay'ee gaariidha. Kanumarra fooyyechanii kanumarra babal'isanii oduu nuu fidanii gaariidha. Amma gandi kun baadiyyaadha ibsaan qabu. Ibsaan hin jiru jechuudha. Namoota muraasa nama takka nama lama hin guunnedha kan kurraajiidhaan fayyadamu ammatti jechuudha. Hunduu kanumatti gala jechuudha. Kanaaf baay'ee akka kootitti baay'ee itti gammadee tan jiraadha jechuudha. Soolaarii tokkorra lama hin qaba amma jechuudha.